ananasia na ye tiafo de makropo twediampon sanse papa no onyi hwimfiri dasani bia ho ya no fafa ya ena se wo jebi de maya na ewo se ye danase ewo akwaniansa nyina eso eroti no de nyamya yamma wo na empo ankoye amfa mawo no orofo sede atwo no kan ye no wo se de besi ewo yabra bom ani asetra mu biada yemfa na se emakropo twediampon eno te fra no pa ebesi sa bre se wo ti asem de se wan ti asem de no yemfa aseda emakropo twediampon basa yadom efrise oni yen adiniye ewo akwaniansa nyina so de ankoye amfa ma wo no ebi anakode mawa na ebe adwene eno ti de besi wo yakwamu biada eya aseda kuto ena ewo se yede ema no Timothy Newsroom Sapresiames seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Ya hwehwe awrade anything Canada na eye krupo twediampon ba se ya domono ena wo se yede ena se kese ena se rempempa wo se yede ema krupo twediampon aye biafo efrise woni yen adiniye papa enye asem ketwa kura eno ti no ena eye jawada ena eye nyum ekasa na enyum ekasa dia the legend onimonyamfo ya sapon wabeye bio na bema beyebi wama ameye ni nyina ena afutusem ya sapon nyum ena yibeyi ede afri enya asem ketwa fansanse abraho adware amanfo pinu a nanso da bia metai kase ewiasem sene a ye nyina ye beko na obia wo kwan a obefo so na wahia ni wo ebidie ye nkwanhia wo na nkwanhia na edofso obi wo eja na nam so obefri asase so obi wo so akwa akwanhia na obefri asase so obi wo hoso so a enam suo famu nsuo betumi afa no eno ena ebema ono so afri atiasefo asase so se ye kan suo asam de a abusua na yenwia nwomtuni Castro ofri mu no eyabrehosem yencheche won re sanse na obi nim se ade beche ama empo World Trade Center kra no Osama Belande de eya kwakobom nanso so esi still America da so ya America eno to obi a wahwere ne desie bia wo bisa abraho beba de nanso abusua no eda so eya abusua yenchechire yebre ewo sa kwan no so esa enya asem ketwa abraho pa ena nwum kasa onimonyamfo ya sapon ena nwum a wo boy ya ganafo eni wiase afo na nyina so nimu o hawo ne sei na wusun ene wamane pa ne sei a krupo twediampon ontumi enye ma onimonyamfo ya sapon ne katrema empro kra na ene me bonwum yenu adwendwene na o hawo ne sei se wo dwene dia na eye haw sa adwendwen beto so a eye haw ene mete hwa enam se dabi enwo wemienu na mebo ne ebo abo se esesa ho pa wankasa na abechecheure dwumadi obati omrasam wanka sana the nation sanka of alumba obeteneka ewo dwumadi we enso eso na producers ene omo edi dwuma Kwantabisa Isaac na yenyina kwanta so antwa mani na so hwa ena yebegyina yakwa anima yakwa MC ahwa Azuka ne fa ya Ghana ni fa enso eya Nigeria ni wo bo adwuma pa na nansa de wota abedini fa hene echinchin fidie no ma me kama enya asem keto Azuka na adwuma eso ani papa na duru ba bi so America sem no eye ne de America sem no meto edisikahye na eba o se medical ka kire no beduru ba bi bo life so na kom de o eno sa no bi amfiu de oba edisikahye ne botom no no so ntohwe so bo life you life so bo e manage ho life so bo e manage ho papa ene oba na wototo ne na yi America semi I say easy plus if we was here we Azuka homo no enya asem ketwa na Kevin oyata Kevin Mpempi no yawada onu ne yinyom no no ne yinyom no say senior mama yinyom no ansa na mako san say
first no wa nwumere sese no wo anopa wa wia wo pon dia no akope ba bi di no mpenagu se de obetumi abantem na wabetua ne dwumadie so osika ewo MC Yaw sa na King Solomon so ewo MC Yaw ye besre se eno amanfo pinu na complain se ye sound no ye fiti dwumadie na se na mesre mo se ye de nwumtum na mu yifiri YouTube wa ya mo san fanko abra ya bonwum na wie beboa eno na amanfo ha madwene na anadwono papa bogafo amu pebi atie no mo se sound no na emma mesre mo sa akwa no so mo bo adwumade we na yem from so nyese bia ebo payo Madam Wasipi omobo adwuma MC afo no wo ko Sompa TV so a abrante e friend Tony wono so bo adwuma na obi a obe complain Sompa TV no yanya problem kakra ete TV no emma muntie radio ni bi ye den ade kasa wa ha no eno adu bi na efa TV kasa fidie no kasa mfonyini no eso eno ti momfa no saa ne enko emfa enko yanim kofro bofum pa be ma asuketu am yi pabre na ase Aboagye fosuo nintin fosuo me na mete adwam na me so pa Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so me ne funtum pa katachie serebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa ne akosa Oforisuo Aboagye me na mete adwam ye de so pa Asem Mpe Nipa ye koten yanimu a na ye hwe ena asem eda pronso enya asem ketwa asem eda pronso ena enwum kasa o ya asapo nwum o abra hopi the nation zank be bia boko de radia ya de o de nenso ache ne han na toye so a ekase nhia ne de enka ne dine eda nyame ase wie sa no na yadasi yakoresi nyina ase ya dwumade ne bi etum sa na so ma ama na se yakoye bibi ho ndi se radia ya dum no obo mu nyina no de bre sa na che adwumade so nko ya wotena adwam a wudie na apamfo de bita wachima ne ma ekotote ede mayen ni free hosa no na ma echia eyeme ame maame Anita hotel ebi wo bi awrade nyankopon hia no na wanya ne kese na afi ye Dr. Genesis Aboagye no one ne ho kani Mr. Sefa Aboagye na minhiro mo na onye omo kese na machia goso ma hema ebi wo bi amechia na chia goso ma hena wanya ne baby kona na akwasi bosompra na ho kani ne mani nyina menuanom mechio me maame akosi adamfu ane bedi akon ye ma Joanna me ame maame owo me mechia opa kwan so nkoso kra ya yetena sese ya ya futu sem na da bia na ye hwe animu se bi be ba na yenso yetima kadi akum na afi nka yetima move akoye anim anokwasem no se otu ani hwe wi ase asetena no ayaw ensem wom na amu se wa abobra hu se stella asem wo anim wa wo mo obra so hu se asem wo anim wo de o kwan ne de na wo kan ana ombu bese wo tusie so anche tete na so wo wa godi amene manponkun nim ntia imagine so da manponkun we mu na obi nam asphalt no ya ato mambo obe da ato no wo kwan wa ndu se ni band as a problem sa da onim dia any problem pa ezo obe bele pa because you so obi dina manponkun emu wa o so de o kwan ede okaso wo that 2 days frudua ni bia beto do kra dudua ni goma mfuru mamponkun no edubo ze o asem no wasa atena ni iko na wo bele o kwan ndi bebuo wa mpanyifuo bu a ya mo wo adekwentu o mubu ye ede se wo kokwa na wo furu sa pepo ketua bi na o already akokwo people as I sharp curve hu the one where the car betu obi de hu pa enough for so unjine nya betia sai ani azabo hu pa dia ye hwe ni ade bebe numre na afi awrade akan ho am yenso yapushi bi asoso ne akoye ni brand ya ya sapom 31st na ye 2 mpp for aba no and 31st ya and omo ni ebe hu ni obedi yanim na wode ya here to a race no mse nipa mienu isi aye miensa sa se banana be kan ho Brian Champon abeka unzo no na yeseke na second banana yeseke na me na say de omo ye politics ni tira ma me hwe me mani hwe ho o mama afono me de akompre kunti me hwe ho pa se ho na wo ba bia mgina pa ya akompre ku de me de do benya bia say e Ghana ne na mo ko do benya bia ye de mpa mo bia peni wabo o yare kakra
What matia Ghana for no money abom dino. Akumbra kwan. Me ma ba ya gudadada. JJ Rollins Oh, na wo. JJ Rollins wona me wo. Oh, zani ani on go fu e ba mo ye aduma na ani e de na. Me wo JJ hwan kasa pese nye party no. Okay. JJ ne policies no. Se ye de ne policies no ba Ghana ke be ko akoye ni. Eno na akumbra ko be no. Eno ni control price. Eno cost we America bronco. Okwo wani mu America bronco. Oni ma hore ho. Ti tomatoes bronco. Eseselesi John Dramani ma ama ba ye. Na wa me ate petrol so. Ami ate dollars so abafo. Ayi aboso kan fu ekofa dade no. Omonte so. Driver fu etwika sila ya ate petrol so. Omonte. Jerry Rollins be bo. Jelia o tisu wi ya no sa aba fail. O tena kan ni bi no tie bo na no abobbo. Sa. So na me nam se ba wo mi ayi. Kwa bi so Ghana fo ye nwai. No na Kennedy be ba ye se aduma na mai. Gise odi abasi wo mu so. So man ye ma kɔ ne video no ho no se. Yati krom ha na kofo anwen omu hwidi price no a yati krom ha ye ya ne atwafo ye ho ya so da ne de kwasha ba bi ani e pa kwa ku ya kika sa me kika nsem se de ma wen san nwumire no ba so mo ya nwumire nti de ko ye ni ye ya ne se wo ma no ye ya ne de akohye obi ti o mahama na ni ye se ya wo de behwe ba bia ye de adwuma no hye wo nsa so a wo so no abusuafo obi Messi ni ibu Paul Penny ni ibu Owiezu o se mampanyin Sompa mahama ye de obetumi obreso ana akọ sa no mbe ye no bi so be chiachia no poto ka mo me yenka onimanyafo ya asapon wato na nanom se do na daya wada bia no eyenwum kasa eyenwum kasa yakoni ekotie wo haw ne sei eyenwum ya asapon wodi pie wiase pa wo haw ne sei na wusu wa man ye pa ene sei yetie nwum no mrase no ane be yi afutusem ade afiri
kama na ɔde na to na damfo bi a wɔboa na brabom ana ne maame ohwe ne suku ana ne papa wɔde ne to adwumam nenso so enam sayo ama adwendwen ato obi so eno ti na yebu se obi se ne wo haw ne sei se wa mane ne sei na obetumi aka ama adwendwen ato wo so a fa wo haw ebra kwaje botane so na krupo twedi ampon wo no ene betumi ayi wa firi mu orofo ena nwumre ye ka kire odede bi se o haw ne adwendwen bi eda wo so no enka wo so da ena nwumre de nam so ama wadwene na wo so ate na wo bi kura hu wa na wo twetwe de ne nsa etretre wo so no orofo saa adwendwen nyina no saa wo haw ne amane no nyina no ye ka kire obi se enka wo so da biada eye bre se bre no so na wo se kropo twedi ampa oyi mfumfutuom na wo du si mapom maso a orofo obetrete no be yewuye ama wo so asebi na wiase watumi atram ama wo da eni awiye no wo so watumi adibi eno tija adwendwene no o haw ni nyina da etuo betwa adwendwene nyina etuo betwa ama wo so watumi asebi eye me modofo pa Osei Yaw Oforisuo 19 ya sapon ono ne nwom enene yeyi afutu enso ede efriye the nation sanka Yaw oha ne se na wusu mama ne se num na de aya ne wum nyina ne se wase bibi eye Yehowa yona ana ese ne obo ne so ne bibi anu eye ne yona wase fa wo nyina bra nkwaje bo Sompa FM ebu a otwena de ebu a enya ne ho ebu ne din de Jesus ya obi tie nwum yi ne obebuza say ye de na nipa ya de ya ha nyina akọ ne nkyentwe de ampoma otimi ye ma ye se de ya asapo kan yi na ya oya le Ewurade anya no nti ni ompe bibi asua be kan kire o se ene Ewurade na mo kana asem no mo boa wo ya watima bonyum wi pa ya nyum no boy na akono na ne nyuma wa bo nyina achi watima kote bia from 2012 afamusa ya ye bo na wuto no asole no oda ho no wo ntwetwede no ono so se fa hawo ni nyina bra nkwaje botan ase ne nkwaje Ewurade ntimi anye no me ametie nyum na inspire me na e ka de na akire me ne eno ne ye gina nyum yi so de atukwa na ebifu aka akire ne se ade a wa obetimaye wanye na ahwe Ewurade anima onye wonim so atamfo na abọ chankui o matreto se memfa ha ofa e betutuo osime wo Ewurade ntime kofa ho omfiu onye hwehwe animu nyame obemma boba akọ video ene ma Kristofo wo ntwetwede wa abrabom wonim se ne papa ne wiska ne papa ne wa abrochire papa ne pese obefa ne ko waye no ho konkonsem se papa ne omu ne da obedi ni papa atem na Ewurade bi wo ho na se nyam na de ne betukwan de ne betukwan nti da wo di ne si atem ehwehwe se obi foforo na onya ne se ne meye tikiti mfa ne ngo ni ba na betena ho saa o de ne haw ni nyina ko ogu Ewurade ani ba Ewurade se go and say sorry to your father no meye on krata mfa ngo ho na muane wo duan hwa be Ewurade anim za abeka se papa no te se ne papa die case yesi pepepe ase nkwaje botana oto ho nwom na ase nkwaje botani ni ho ase papa ni nkwa bi ma o ma nkwa na enso bia na ye duro bi keke na ozo ohunu nipa bi keke ene wo hunu za akwan na otena ba bi ni kwa zo otena age aduro na se aduro bi ni yale ni nhia na de ukọ on ya beka se Ewurade ni mo o kayo ni se enti na obo ne ma bi govern ye se sa ne ma no se ba se honam ne tochini a ye mfa nwura ni padua nim ne nsa anwe cover no enti se ni nyina asa aka se obehwe Ewurade ni mo be mu owu ya nkosi da be na Kristofo be sua de ne atene ma bi ase na ma ye ka Kristo ho asem atimi aye de wonim se sikani bi pena sempa sikani na gina didi na japade nyina ahye ne nsa wabu papa na faso se edwirim wa mpagya bi wo se me kwa asole pa minim nyame pa me de men ha wo nyina akodan Ewurade gwaje botan no so na mete na enso dadaada ne ma mfa ma o mo sikani ba akopɛ na otwa ntro ba ako ene bu sikani na bam ɛhɔ so na wo mpagya hye no wa mpagya bi papa ndi wa bonyum agya hokɔ na ntima me kyire mafa ho ne se obi tie nwum ya na dua obetena se kakra me ka se bia wa hye wa wo bi eno ma wo dwene pa
ebi a obutu to bi e ma odwene pa wodi sun ne nea waboro na to nwom ne bi owie ya na otena oze no no oze fa abra nkwaye bodan nkula nyame no wo e no to no kuro no kuro nyame mia no kon akunu na ne nkwaye bodan be azem no kan ya won said you be nkomo gatofo no yes ene ya trom se nkwaje botan ne wo ho na mmom ye wade bi wo ya nhwem nkwaje botan wura nanim firi se wa prepare da wo so okofa keke se also wo hwe nanim brothers first da wie na dwuma wie o aka wo so baba be sua se de jinjim konzo no men transe anwumne se wote ho no anim gu ase wo konzo no a ye kobremu ne se onna na dwuma ye bebremu se ana ade na makofa nipa a wasan se na abetena konzo ne ho fisi enim se wan prepare bibia de awurade ne de wo ho nanso niam bi wo na kade ne ben wo so dan wani kofa na atimi kokko wo ye nkwaje abutan wo ye owura ampa odi wade bi adan na otimi ye ne etimi ye kaso otimi ye ne se onim se nipa be yale ntino abon haban nuro de atwa ye nwagia se wo yare anom bi unim bia kwani onim de ho no wonkyere wo ye simple se wo tena se wo yare still a wo hwe nanim abrawa atim za asoro bi a ye wuti a ama se bipampia ba onim a wuti ka se wutirimi udini num so a ebekọ na ate wa se me wo awurade bi me bone mpa ye awurade be mati ade no akwa ubewu akase nyame ni ho nanso na ye wo asabe unyansa bi a wansua e na akofa we nyina de aba yankofo bi we nsa dodo ba ko hospital ya ka jense se de osi we nsa ne nam no ukidini ne pese esei entitete nam so tete nsa so awurade nya de ye bi oba da no kwa no beje pork 20 ene ne se yiram no de no club mi no to so mi nsa ene ne nsia so na se kidini ne se wi a wosi mi nim awurade pa konkwaje botan wura no ye de me koto ayalefa bi aden na nyame ankasa no barade ne ma ne se no wo de aka na ma na se awi onye wo de bi ya yesro nipa bi a wotie se ya saponum we ensem wo mu pa o hye nipa nkran o man ahotoso eme ehunu se wo awurade bi ampa se nyame ne te ase wo mu ye but aka wa hweye se oni nyame ne de benante then you are good to go ya tuwe wa hweye ne wadwena nkan to se bra so mpa ba ya adwuma so mpa wura ntimi metua wo ka wo nanso wo sika eye bibi na wo se wo ye na nkwaje wura na tuma ye bi ato so oboa ne ya waye dai wa boa ne ho enti abrabom no wodi wasem nyina akọ na senua na sedia preparation be na wa ya opese wo meso so mfamo a preparation be na ya ya ma oduro si wo o so na wa da eje aduro ho o tete ade ama no maduro abre ne be na papa ya be nam so ma ya saba nanso gu aduro no mo so no no ma ne nsenche ne afa aduro ni na esi but aduro no so no obi da fie tie ya de da ne so no ne me boka sandiska papa ne no maduro no omko fa aduro na ye didi na tem enem bible na ne maigu na ka baba fasting omu ye mu twa kurese ye papa ho nto no but adura e ka ho ama ahoto no aba na awurade atie no no wo ya no de hempase obi abro ndi yawo otime gigu nanum no omokomoko nim so wo ubie gu anze no wo to agu mpase se nipa we nim awurade wo ye eda okowu e beka se na nyame wo he nenso akade na no no ampese wo de ka ne ho e na akofo ha we nyina de abre no ti abraba ye bo no eniema bi hia ansa na awurade aba abrabom bibini a wotie enhye ne nso eye wukuna dinini wudinini wi a afa awurade be prim na kuma mana ye ne wani nna de amo abrabo eye wo yira krokro no a awurade timi fa ne so surprise wo life so ohunu sa na ma we nyina na wan na wo ba no ampere so obetia wo ba akontrol ba pe school pa manako na so to ehwe ni mu se still aba ne nye ye no mehwe eba ne se nipa nam ne so ema ne be ye yie no se nipa ne ni be kwa kodi ni ho nenso na aye agya ti nyame de oye agya wo ho na ni kum ye ho pa but za sapon ni mi ka kire ye se abrabo mu no etoda ye nya ye mo ye so ye ho so ehwie ha no gu awurade animu a ye mpe na kande na awurade mfamu mfa nhye ne munyam ne entimi kunko ye ne ye kristofo nkrase for de ayaw ye be won twetwede wa abrabo mpa no ke eno ti hwan ena dwendwen ena ne so wo wiase mu orofo o haw ne sei na wa man ye kura ne sei wo wiase ya asem kasi o omna samu ya yanche tifo ni ahwefo ya bezin se ni pa wi mu de o ka se o dwene ho ayaw ano odin se o de wa o nim na ekoi se yaw ta sapon versus ai fully yaw kezi ni ho
Now this year 2025 etwa money ayi de ACC no ye boy rather empire say maybe say CBM because we say 2025 na man for we ba. Come share chesa fi nipa be wu papa. Na ya na come share no say Lazarus ya wu nanan. See nyane no. Say Yesu Kristo be nyane no. Nti ya na obehye nkomo a eduru mebi a ebehye asofofo no. Omo nkomo hye omo hye na omo ya adwen na emu ya na ka de omo fanka. Anu nsi. Ya omo fanka. Because nipa bit ma hye nkomo hye ya wa hye wie. Enhye ya nkom hye ne nkyerɛkyerɛ wom. Te sɛ de na kwaku kan. Se nipa ne ya na hye ne nkomo a ebi a na wona duro bi no advice no watu no fo. Ebi a na nipa ne be 5 a dan mienu de obefa. We dey do maybe a hye nko e den sato so no wokɔ wo bewu no wokɔ. Nti ewuo no yintimi nya hu bibia. Kubuso oso ase ya wie. Ezo hu akam. Ase ya wie de a Yesu Kristo ne di na chi no wo se mudi masem no so a mo baye de kyan me Yesu Kristo no. Obi wi na nan na abom ba na gidi enim enso wo se menya no nyane no nti ewoi enche atiefo ne ahwefo Yaw na matie nyonwom nko am hye dem fat ya sapon de otiase mpo no na nwomutia etacho emesu timi ba be kanipa omo wo fie Yaw omo ye mema ne mumma e omutie asapon nwo musu no edos because o how ne say no enye so easy ampa o busa se o how ne say ono abese wo Asem Mpe to ne ye che ne ko police station ti ade ne koto says na akwa na onim se ade na eto no ana ade na be hye no enye ade a 7 prejudice why mfom so bia ba ade na ko hye ho nti okọ na se cell leader na okoto no omunim so no na ya sapon no nti omo ye na kaya kada so beta oso wato obo na ni se ya wosu ti eche no mu sa uno ya sapon no Sompa FM ono sa na oba na unyi hu odi na wa me adwodwo wi wosu na no na abo ha ono sen abo ha ono sen na wosu Yaw edu no ma bia ho eno ma homte na me de bia nram se bobo nsem bi so ni ade entra ho ma no ma bi ha ma onko wo entra ho ye wo bi wo nipa bi awu se ono ankasa fa no ho adwe yusu no box nka na ote ase aw se ya na wo kasa bi se we de nyame afre no na ka che se nyame na afro bi na ka che nipa no bi ano ankasa ne keres de na free wi ase me de bia me kasa ase mo se ekosi obi na utite kwa me na obako na ka tiutia nyame na afro eya wankasa na wokɔ dada moto du bebia ma wo na dada moto mo peja na wo hwefo ma nyame na afrɛ du me bia ya na nipa bi so fa no ma bi sa de die nti na obi o ye Kristo ni ɔkɔ aho kyerem na nso mo huru dwam yi wo behwe mai o mo huru dwam na o manya walpa na obi tia soro dem na nkoyi de ade a sa wo so nyame a ɛno nje se wo nwu wo bom pa ye no nche so we kanipa brabo ho because nya na be ye film bible no timi ntu film wo do betima tu bate wom still mfinfin ho nti ya na eduru mebi wan hwe yi a wonte nyame ase na me de de ana me hu ne se nyame wo se nyame ni wo me de ni se nyame wo me de sa na me box kire me se nyame wo because ahu me Yaw se ye ka se ye ton a enke kromo asikafo ye nim komatu ni nyina kogu omo fie home no se prepared ya komato ni nyina kogu omo fie ka obo nsa du time nka oba be wo home no den san na ebo nka ye pin te say prepared no nti ka betro me ka so okotasi ni paso masi owo sika obetu ni nyina ko wo be ko ne pro no wo bebo ma abo wo chechema ne ma ne na busua de aka no de agu garage no watum nti wo a wo ni mu no wo be gina wa bo mu sa ye mfi wo wan sa to nti de mimi hu ni se me boss chem se nyankopon de aye de sa no ma no ache yen enti amanfo sika ni ade do wanya bi kura no ene obusa se na wo hawo ne sen wo de wanya bi kura no wo hawo pa ne sen wo timi home nti no no an times ene wo ya so na o de na wo ya sapon ne sen because wo hawo ne sen no wo obusa wo ya sapon because one de bae to wo hawo ne sen wo obusa e question ti ya wo yi free ni pa wa bra bo manye
etimi de me koso a me de me ka se entra ho ma no ma bi emfa mfiri atiasefo asase so edu no ma bi a de sese wo ye ma hoto no ye ma honto Sompa FM. ya nye de bia na sese wo tra ma obi betufu se yese da bi nyame ma wadwen e wo no ma bi ho ade wei se me ya me kra mpe adwane wo me di a me enam wo me mpe but obi eye bi oba akoye bi e de ne ko enwa asapon emre bo be nya accident we kro mu bia so junction enye easy no you should afford bi so man for be kaya so ko de car ne si ye ya na chese nyankopon odon asapon bonum bebe me kase na obonum no obo di fu Sunday kase ta kase there was a time and I me ko ayi na me fa ohwim ho se odi fu Sunday na so de wo ko ohwim no ni sei dimidro na nipa nam ne ko ne ka jam so odi fu Sunday na ya asapon de ne bonum na yi ne prayer camp nam se hwe no mai si ya sapon obewu no according to omo chese nse na me hwe na nra na me hwe na ibi ya omode ni free yo ba na hwe ya sapon obi pa sebe ohwe ne punk no wa ye ne jerry onu kwa ne punk na ne fe na ya kuta mic na ohunwom a ya me se ya soma wa begina ma soma no oba kofi o papa bebo because ntimi nko ti wa so mic mu na se wo kasa nso bedroom rebi no ti wa eko show near the mic man na ntimi ntonyo no ntimi because otoka kakra bia na wabre nti me hwe ni show bi eko ye de mic share ne nsem se wo sun sa enwom ne ma o sun sa but ene de ne ehu ti de bia na me catch se nipa da sane bia o tia wi ase bia no se wonim de da wani mu a enka onam a na kwa ye very careful ya so pon wasi super o ye nuanom a o ma wuko o mu sisu o mu di de chen wa wo tia se bebi o mu do o mani hu ye wa hu bi da nti ya tobo tobo o wi ase bebi o mu do o mani hu ni mpanifo o mu no o mahia ene bebi o matratran wo wa hu bi unya hu bi ti ya tobo menu me ni be de adanse se kuku damfo a nansen ya etwam ya kohwe o magu mi de bia mekam sa samadon senka yo ma ye tukwa akoba ka nipa akra so mu tukwa ke bebre kwa akomo because wo fa na open na sempa wo ko o sha ho na ya na enwom to ne panifo se techema mpro ya saponwom na etwagu sa nenso ko ya saponwom a okwa yi ase ne de ya saponwom sisua me kai se me na na wuye na me maame se me maame akọ sempa bo ye hwe maame a me hu no o maame nso awu na manfo obusa na maame wai se me maame nso ko no akọhye player yi bo bomba ya wan kraye ye ni maame kwa sata mobile phone wai itie de ya saponwom sisua na mafe maame sa antena wo hefa na maame ewu ka so maame me na no ka so mpe fridge te anche sa se esese ya mane da ho na ye de ya saponwom sisua me donyam se yaw me boma ni se mi susa me papa o wo me ya saponwom se oba me ho a me mo se me bom papa be susa me busa nsa dan ya enwom ne no ma ewo mu ne nsem a wo ka no e ka nipa bra bo ho enso no obo sa anwum hwe last minute we ye ti na me ka cho se ntra ho enne ye kasa kyerɛw wo ye babunu dulemu fa no kure ye adwuma entwantro enye no ma basa ekwa nyankopɔ fa so bo nipa nyame wo bre pa nyene nipa nanu no obi se ne nyankopɔ kura na ede na kidney ade wo de nsɛm na tie na boye na yade wo boye na kan ho o se wiase yawo wan hwe yi ade adesua kwa kodu no ene de no ma bi ko wan hwe ampa ba kasa ampa ya ne kro nyame na boye nya brunsam na boye wode nete ne boye eye de ne abenya yade bi o kidney ne ho anwan yenya ne eye ye nya nkasa no ade bi ho nyankopon wan fa yi bi ayi lebu bi amon eye won kasa hu se bempra ade we menua bi amene nenam okoye bi amoa no me obi timi chance every petition wasai enso still oda so petition there me every petition it will help an say eno na bebo am I dey life no what me again Dabio, yes, and American. And yes, and I as a poor cano. Oh, how ne say, and what draw?
ene obi wa sorry dem kura ne sesebe okotete ahama akwasa kura sei eye bosom asofofo enzu ebinom ebo ye be sere wo mo omoma mpaebo ne nkyerɛkyerɛ ne nya adwuma maye sesei no una wobewu ade be kyan wobewu ne ade no ye sere wo ya sapon se wo hawo ne sei hawo na nkasa ne ntra ma sofo bi meka bibi but wan kasa chance hu se nye bibi na sofo be hyenkom obi kɔ asole wo gina wo se woni de sofo de wa ba asole na che sofo mfrɛ ne da enhye ne nkom de nti wadwa obi se wante anhwe nti wadwa anya no wote hwe na ye den yaw beka na me ye wo hyase mo me remfida o family chapel na ye bompa ye rempa bo bi ho na me ka wo hyafo no na maami bi yaw ifi wo na me jaye maami bi ni mu odu nti ye de sofo nde ne sa sofo Moses be bia wo bia me chia wo den sa to nsu se ya na maami ikofo maami tobo enyo nkwa na sebe brenda ayi friend say condemn oso bu makonwa wo beto akonwa de obu na wo beto nti sa deliverance na de majabo maami ya okofo na so na maami ye usu sei afo ye ni ti se ya ma no so po apai ha na meja no to me say ade na enso obai yaw edu ta ma nye ntehwe na wo ti ahwe no wan kasa no admanso bi a wo twe ne fie no edu bako okay ade na wo ka ho asem na na se sebe wo ye wo de ye nkwada no manso bi a wo twe no edu bako enti na obusa se wo hawo ne sen enti how bi a office da so bia no entrama obi mesho nko wan kasa trance yusu adwen no boss no se ade wi man hwe ye de mbeko wum ensa wi a mewi nipa ye kwawu a ye kwosem dia meyi ahwe aka be kume moto ye a medandan ne sei ahwe aka be kume enti obusa se ya sapon se wo hawo ne sen ti a wo ye sa eno na wo kan wa asem o dia be sere yawo okay akuku damfo o mokọ no no munim ba bi chen o munim panifo bi ahia chen o matutu kwa chen so o mokọ iti wa waka no hwe ofie na hwe wadwuma wo ye ansa na no ma bi wo ho a wa ye de aka wabrabo ho na wuo enye mienu enye miensa na de ba ko de agro Sompa FM. okay eno tino yen kan kire wo bi se bibia ye awurade yona obetumi aye he can enti wo hawnya mane ne wadwendwen ni nyina no orofo awurade betumi aye o enti me kan kire obi bia se gina ya saponyumi so se wa mane ne wadwendwen wo haw nyina wo kodada nyina no ye fa kɔ kwaje botan ne so na awurade betumi aye sanse bibia ye no yona 0551931931 0551931931 0548931931 na yekɔ yefa ya saponyum etutu ye hofo ana 0345404528 hello good day, Maju so Peter Asaf Moonlight. Yeah, we Peter Asaf Moonlight. You go me okay. Na adiri de dia de pa. Na Paul ni mo no die. Ni nim de dia be bosa ni mu dia dia. On para no ntum ntubi. Ya re ti tun wa mpa no dia ko chepom no. Na me tenya me to fa ne creative. Ya ba sa na we pa. Na idi pa de ko we no dia de kan se pa on so gene fa on so be pa to on so be. So how ni say or send you can you or so how ni say again you ban and to move that okay hello 0548 now 31 0548 now 31 0551 now 31 na ye kwatwetwe nkomo ya sapon nyuma nwumire yete na ye de futuo efrimu eba hello good evening. Majo so baby afrefre udin. They are contact. Mami yetie ana wo be ma. Wa huri 0345404528 0345404528 hello baby afrefre udin katachie jampa cho me kase fra bofo no okay na de din kan meda mu nyina aso aso na me ko mo chi no mo ban na ncha keke
come out na you do Sompa me abadu na me on kan on tete na kodan mo program no de de anya asem ketua sire mo amu ana mo nye sa antre kire no to ku ma ntiri menu na area si sede mo kae no tike bi do ko won anu ku na ma no ko anu kwasem o na yesi eji pedi sujidie no enye peyo me ka sei abo me meti na me wo nkoran ma nti ya gulu bidri. Okay. Hello, good evening. My Joshua Brute, not to say you. Me did the Mahunu make us a free contest. Oh, that's a free, eh? Contest at my Boson Train Lake. Penny payet you. That's all, Madam Aspa program me a football. Na ya sapon you in there. Ya ka se be kan mun se ma e be ka ma dia chen ma dia san e be ka ye da e se nya me se on fa ni krensi my me se o ha ne se ya no o ha ne se ya ke se e kan se bebre ti nya me shira mo so no kam Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Your friend is on the cafe in your contact. Penny payet you, how they say, what money and say, oh. Oforisuo Asem Mpe Nipa boss say. Oh, you come pa ne ketecho verse na musa boss no. And the aban anime. Oh. Ewo die. Ewo ko dia. Quiet there. Ano kwasem. Oh. Damasi. Na mo pa. No, okay. Hello. Baby, I'm free with the Bemena. Funny Rabbi. Because I free Asem Mpe. No, okay, yet you. And 24 says, we had the papa, the baby wedding 2 weeks, you know. Now, brother, say, Papa, you have to with him. You come from the currency. Take them out with Empro. You have kind of one dance because of the year at the park. I was a the same year, no one just the phone. I said, oh, my, yes, Fata. Now, I'm been focusing the same in power wing. And yet, Amunia. Yankupon and come on. Okay. Asem wo. Asem kase pa. Hello. Ovo. Nso be bo den. O da ba bi o da na. Kwajo supesi. Nia. Yeti o. Sompa FM. Ne mo ajo. Ya je osu eburu. Me sibni ba me atande katem. Pichiamu ni na bom. Mo ma ajo. Nkase tema tima ajo sama tima. Ko atanso. Pape ko de. Oui, how na say ya. O ko de gem ne bom pai. And then maintain Maya. Ya kitu bi na bi. Ko ate. Adamu. Ta kipita. You ko de gem ne bom pai ya mbeti. Papa. Papa, I know the Papa with the young fellow because I'm not a young fellow. Oh, yeah, man. You mobile no. Oh, you say, oh, Moma, and can it for no? Never wrap your hole, but a one man for rapping with the boy. Man, America, so for the preacher. I saw them. What did you know, Papa? And then, what you want to get it? Only night, only tea. Papa, I can for the Yaman moment. Say, you want a Yaman moment, Papa. Who is a Yaman component thing? Papa does. No, okay. Hello. Okay. Kwajo supesi no. Hello. Hello.
Baby afrefre udi. Free Kumasi Abepo. O free. Kumasi Abepo. Mpe Nipa yeti o. Yati pa yabapa ya okana maso. Ono maboto. Le shedev na mechi mu yepa bibi da. Ofi dende me de sto pa na aso. In fact, Bima or mine, especially as Antimine. I should have been young fun in Samoa, who go to Pamo Brand, Nancy. So they are young man telling about what he is so. I give it to him. Yeah, it's not for a summary at the book. Okay. Hello. Onimunya for ya sapon say oh how ne say. Oh. Obi ani word medical kan obi a wo hawo. Na so no o hawo ne amane na daw so no. Ene ye hye obi kura ne say enka no so da biada. Mi otete tubafo e da mebo metaba mu. Menam soro mesai enam fom. Na dwumakuo bi adawroma. Enna efri dwada kosi ni fiada so. Ya yenye bi ede besemu ni sue mu ade eye Sompa Asem Mpe Nipa yeko computer so dwede emna sisia me pese me di hini awo me fienti aya na nyoma me di sese me fienti se metals me wcs na me shower set no me pele ni popom ene de e be chede ama me enunti ena metals de ni nyina me to free frank enterprise tals no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obanyo ni level of frank enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho washroom floor no 30 by 30 sizes ni na desire who do be awo pe no obanyo bi e ho na BWC na ho do so there the water closet who do be obanyo bi ho kitchen sinks and the taps I would open the washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa only cotton of fear and noa a comfort to Muko frank enterprise now baby send the summer frank enterprise oh it's market magazine room and celebrate group Bernard filling station I will say yellow a whole and a frank enterprise now there are some decran say so our guru is bono any a half for no for baby se o pe task papa ni mama wo so bi atu akoton a ento wani nko baby se do we be frank enterprise ne be ma ni popom ene de ne bo edafom free number is here na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa say you can frank enterprise task papa doors papa any WC is Papa headquarters number 1. Area Yamashafo any atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agiatum eye Sompa Asem Mpe Nipa no a eye obi ka kira santeman obi kira santeman ene ewo dwumadie we eso wodofo empempi no se edurofo fida bi ana wo kesin bia amanfo ye wadwene se obeche amanfo ade eno ti yebusa se adeche no eye bone ana se ubo se unwia akote bia bim na ubetu botom ana se ubeto ade bia sombo na ode ache no wa bra wo hu hehiem se utumi eto ade adi che obi a esu nhira nyankopɔ de bema no mpempi no ya na edosu yipa eno nti se wokɔtwo ni mu a wɔse ɔma emu wɔ nhira ɛkyɛn ɔgye eno nti ebusi odede bi se kwan na wakyɛ na de pa ma na atimi pa sanse tworo kura se siso se wo ba afɔde a emu ebeye hye mu beye duro na wanka se wo hu se wo yi bibi e de afiri wo ho e de amma wo nwe bi eno ti se wo behwe Kumasi mountain so
na se wobekọ pupuri mantem kropom enkenan amafo dodo no ana esra de sanse tebia wo mu no ebenten benwanwa se obenya adwuma ye ana ebefa na adwuma obi wa hunu a utimi se also che na de efiri se account okra no kra che se kire na de je na doye je no papa etu obi wa utimi ka se enipa so masi ana nipa su we de se menam na me hu bia Sompa FM na me wo sika nko a me give you out ena binum so de omo ho abafram kotoku sambobe wono ane nan ka ne sanka ne nipa su no ne nipa tebia no obetumi aye adwuma nanso so no why na adwen se obesla de obi wo ho so a wo ye disable nanso wayire ne ho asua ngoma wonam na wo che na de kra onfi onye da bia da eno so ewo ho torofo me kan kire wo dede bi se duru baabi na se wonam kumase mountain so na ekan wa kumase wo che obi ade a ma me papa ya firi upem eya doye ema saafo no ne Nyankopɔn ebenam so na wahira wate di ama me kasa ya tententen nyina ne se adoye de ye na se obi obi adoye na bekwa akoye amane na wanfa amani pakro no odofo yemusa se sa nipa no obenya nnome anaso obenya nhira se wo bakuma se monten so a sabia ku sabia nyaado wona wani afra won hu ade Yakobon so boni frani anu abone poma na okane se ya na obi beka se poma ye twa so ye dua dabi se wo boni frani no obone poma de obeso ni mu no wa kire ne kwan no ni frani ne poma no me kan se na ye wo so ame abrantie no me yire fini de omo ye nkoda na de oso ni mu no na oye bafan na akoda no dinini so ni mu kama pa ye sa so no so ame na abrako na asefem nam so ma ye pe kai na se omuhwi ni bibdi ma abrantie no na ne suku semina so eye kama orofo ye busa na anwumre se wona wani afura na ne poma na one ne nam na wo ye nipa no epepi sika no ya na ye de mani frani no eya wo tibi esie ana se wo de ni nyina mani frani no na se omopon adwuma ye ka ne saa na omokoya omonkonta omachem no ama ne poma ni bia na dano ye pagya asem de to ya proso eti se de ne poma no ye mani sika na se wanfani nyina amfa mani frani na orofo eno me ebekɔ no so na empo ne bre no ebeye kwana ebasa asotwe bi ebetumi akoso ama ne poma na wogisika no ono so ni bi ahye ne botum no ana da me kan sa asemi ofia ha omra samoase otibisi eye sanse ono so woyire ewo mma ye me ya papa enti yemusa se ekoba no saa no a ne poma no oye nipa no a ni frani no ogisika no de ama no kase aba ne nsem anu atibiasie no orofo ekwa akoye no me anase ebekọ akwakoye nhira omna samoa asama na odi aba no nchiremu omo wa mama nchiremu no wa nchiremu ufite ya na ase ayo o na ase ayo besa mechira asem yaw kwakuwa na ase ayo watia wate oh untie e meshes wo kwakuwa manfo bekura bedime bese ho me dem meshes wo ho yaw ade o ade aba ade sua o amen ka asem cho ade sua
amanfo ntie ni kromo asika o wo tie se wo de wo se wo tie wate wono so wo yere wo kromo asika fo ene wo mo nyankopa to wo mo nsem na wo mo ne se bia hiafo ma eye adwuma omo ntie sa de wo ye pa yaw hwe obi wo ha ekom de no emo tre okroko ni di nti wo akora na odi na chi no so ni di obi motive no sikafo no wo de yanka na sikafo de wanya bi okay yanka na sa obi motive no se ono ne tre oni di ya memfa o papa modern bobi obo ne ne ye bi o hye wo emfa nsha akola wo ne te eye wrong obi se me si so no mamfa ne easy wampa ewo ayi bia ne na ye ba yaw me toyi na nse na aduane be kura na me kotoye ai koko brobe ase ka ne se na aduane apepa ko jama se ko ka brobe mbabu o menka se me o mun ko nwadi kase mun ko nwadi kase enti menka ade o kan wona wo de me koto nipa na be se hanye jama se na me kene no ni muko kasa ide bia na obi ahye mani so mpam cho nyo na me fa akwa me fa banko akọ me fa fijas tiesi suta na akororo ayi aduane amepe na me ko ajakurum me ba na me to bi o nse kwanzo mo kwanzo bi wo na me di aduane no na me ba kero nkura na becha da na we di aduane na me bo ni din woni mi se o mo di bi ka o ma no ma progo omo hu bi da yaw bra ye ne ya bre no nya no bi ne ye ma bre nti wo de me bra ma bre no me de be punish me ma e wrong de ama me ka sa nyina ne se obi nim kwa ofa so anipa na nifra ye anifrafo ebitri mu odin papa special yalefo no wo de nka nifrafo most of them tri mu odin ebi ntenke se ene sika manyan wo chena esese nipa ne san so mu de me ko ene me ka sa asem wo so de kan ma ko ngrom na kum ochi aboa na ne nso no wo de aye friends enchene fa ho na dane to de mana next time no hu aboa na sa aboa no kotokokora na pese kro beche no because when me so oba aye den obenya biare wo she sa aboa mpo te drume bi a unu obi ye adwuma pomoden na sao punishment na wo susu se ye de ma no emfa enko sa ni pa Sompa FM at times ni nyuma bebre ho no mu aye ya na kro no ba mu a wo be kom no na free leaders no the company for said the eja eni mu na nam anokwasem ite de me pesa me kire mu eno no me sa de we my experience bi pen me ni wo bi a akola bi a na oni ni frɛ ni nam edi nkomo ebre bi atwam na me de ntia ma me busa ne se oye young boy ne ho ofe na me busa ne se na de bia na wo de ni frɛ ni ko bai wo so decation na se wo so abra bo be ye den o so ye hwe ye pa ona wona nya tum se bra ofa nipa na me nam kra so se 7 brother se time ono fees obedidi no eno na ye den o ma me didi o te dru me bi a 7 brother se me yiska ni bi kra na ato aduane de o se da bi da me du time me no ye be kwa akodidi ani nyina akodidi yaw akura se dru me bi a omokoto aduane na onu ni freni na onu se nya obi na so mu a wo de ba yale ya o yade ya na yade bia ya wo wiase bia no wonche ni freni because ni frade se bibi kura na ntwe be te praga kura na obi aduane a se wo gina ho ano no aduane ya de ma se ye dan se wo yire ho ofe se wo ba nyini so aye de ti ya anifra ya de ya eti se wo sa situation na obi timi so mu anopa bia e do ba sa ni akwada no mananinje e wo kwan bi so because one akra na destiny na ye de wo se no the time wasted years or wasted the time ni friend ni poma no an wo akra na de ni friend na mo so wasted time but ni friend for most of them ni sa de no eti ya de person me ka kwesi ni se sa ni pasa no se drum me bi na sesa wo bo na tirimoden atefo nte ne yo wo mafia na
ne sa sika ono so tibitu baabi na daachi bia bia no so no okofia bia wo okra ne maame bobro hu ni bi yaw ni e bekwa kwatra se be ye nkonta na sika bia amanfo dom yen e bia 4 million 3 million ya no akoma 500 50 cedi yaw hadan ite drum me bia se be fa ho adwen kakra wo no ma bi ho me nka se obi wo ho a ya woni ni ya adwuma ma ofili ana ye ka ni ye kra na to yi ye ni nipa bia ya adwuma ma se be producer wo bo no kro no kra na wan kasa utibu aka cho se ye yade o ye no ye nipa na ye wo no e de be no wonya wo e wo ho ya woni nipa bitiri nso emu oden ya koma ya wo de me pese ni ye tufu no nya ni frafo nko ade na ye ka nti na me kasa na ade sua de pa obi betima tamakora de dinachi ono nso no ma ni bi o akora na so no ma mfifire ni awuguro yi ene se bia wiei no mom na kasa because one ade ne de nto wa fa akora no na ade ne so no eto no time ono pe no ene obedidi ye wo bi ho a wontimi mo ne akora ate wo musa na no pakora se obedidi ene wadidi o musa bi da kromo asika for sabe especially omo yire no no omo da omo de nko a ti akora ni sister baby akofa na betra uko mu treatment a wode ma akora no aduane kora wode ma akora ya wede eno na de sabe krono se mu ba ti ne ye tufu a sa no ma na nye honko ya very careful nipa bia nipa obi a wo so mu a wani afra wo so mu de wo kɔ no yaw enye so yiye ete say driver odi wutu kwan e kɔ nkran na me kasa asem wo so obenya pa ka driver okuta wo nkwa ene kromu a panifo ya driver se twi wo mu obi betima twi panimu bi yaw oba kɔ cha restaurant adi dinner driver na busit no I say no dem minim de America onti my friend nkan kire ne se ebia ye kodidi ye wonso pe ba bi cha no je one plate esikafo ni bi nye sabi ko ni so otua woka but ya nkan say wi obi okuta wonkwa ti de bia me kasa asem se driver ni a wodu be free adu nkran ana wodu be free adu go so sai ye unwie sai ye de usia ka so nsa cha sa bra why ade thank you enye so easy ntina accident bisia na abusa se so de ne faji o de ayi fo ne fa ne koji yo passenger fa ne koji yo yaw ade ese wo mu ne se hwe minimum obi a accident si ye de nipa ne pani ne ye ne ntino was akoni fie minim de we osi ne ne masiti accident we ni mu na o kan sa aseme be de me fa beje lucky ono so awu adwenpa wonya ye because of the pani ne ye ne nti o de ne fa ne koji ba nipa na wu but nipa no tene nche ne hu se no akoda ye wo drive me o ye nipa because accident ne sie na nka me ko betime de me but enam de opani no eye ne nti ye interview no kasai se me papa am ne nam o ma me ho nkyere me dan ka ne ade ade otua me ka o ne so kotra ba bi a ye duru ba bi o gina didi a o tobi ma me ya nipa do se na yes ade no o tua o kanti wo na wo drive no but obedru baby linda door na baby restaurant heavy no catch no akudidi because of so tua kanti yaw wonkwa etu ye ni freni wo ye yarefo wo ye opani bi akura bi wadwuma mu wo hwa akura ne modem bo a didi mani bi ni e mafia no ya mafia no ye ni mo bi on ne house airport na na yere person poison na house airport no copy so because of some mine no do the house help no o man ho to no pa tidwa man no komane maame mo de de bi o protect papa no se wonu obi nam na ya wo ye ne good o protect o ewu ko otime gi no ode no ge ne ka tro anokwasem se o de kama ko nwa de de make yaw ne se kama wo na duane padi a ana man de di ansa na de na ko wo ka che ne che na oba ko che aboa na ba nipa bitiri mu odin eti adu medu ho nma ukoto sese akola bi ni freni nam na yo edan yesi wo ne nam no ma hu si watiska busam yie tobo nipa bi pentem tina na anu abrante yi ye pentem kunu no ye nto yabo
obi wa sebe krono obi awia ne da to te krono krofo no atambro o musa kanyan ni waku nipa no last minute yes nipa no nya krofo hwe eti bibi sisa busamu ye and if have be a mafias pa especially alefo most of them are mafias because no say no and na hero one na esre but on nwini say akwara no so na poma no sabe ekuta no and on say nwini say akwara ne destiny because akwara no betima busa ni friend bi wo ho a otimi ka say hwe na sika because wo gi sika na wo de ma papa no ti dodo na akodi ni ho dodo na akodi ni ho na ya na bi kodi nkola no so enkola no oh say onim hwe nfafo bi ye ho nyankopon obo obi na ni afra ho o ma na so bie o ma na dwi bie o se mu ko dina ka no ho ana onam na ya face bi le lie ana me pa mo chaw mo am wai na kom de ni ade kasa no o kasa ni twa wi asika na o ba no na ni se di akire o wo mind bi sa wache wa ma esika na ne se sika ni pa na ma 1 million obede no ho eso atam so hwe nkwala na wo gi sika na no de ama ni freni no ana ahwesa wo gi ya no de ama no because no nim se amanfo e dey ehwe wo yaw te duru maybe wo no so o fa ba bi na se ebi akakra na beka no ho kwanzi bia ya no so de ahye ba bi no apensu ano obi kura mto nsuo mo obi ni mo enso heu nipa no ne nam no omo nam sabe amoko run about be kwa run about eduru ba bi a obedwo nso ewa obekọ toilet ewa toilet public toilet ne duru maybe a wo de ne kwa chise wa na wo na yi no wo ba ne belt ana se wo twe na homa no so oti ase no apatu se fa na si ya wo wi a wasan atiam hwe bre wom enso bi still mo mafia nkwara no ye yi ne nyina afiri ho a ye hwa akwa ne destiny ne daache eto sa ba mafia me a na sika ba na me yibi to adwane dia yawo ma ye bone me nya bone ekwa bi so eti ye yi enu firi ho ne ye se tufu amasabi wo mo a o mo nya bi se du mebi wo ne wakola adam a utua ne kade na so de nkwa ne nam boa no didi ma ne bi ni e wakwa bi so wonu obi ye adwuma obi ni obi ayakola bi ye adwuma wo hu sakora na chinye iti o ma afia nse de kora na akora ntimi fa ne nko ba bia obetiti ne bad saa yaw me ne wo kan me si kromu a bebre obi ni obi ye adwuma akora bi ye adwuma akora ne nya bone bia o bibi odi ne krema no nanso o ma afia no oni di akora ne di ya ye nyina ya sai ni bi ato ye pen ya ni pa bia nante pen wonu ni di ya woni di da ya e ko ba sa e ha dwen ade adi krono ba wiase eye kom ene ahokire na ade ni bi ho a enye krono o hwe ye nwa ma ya se bombo ba sibrai yaw obi ho a nye o menka so o munyina obi a do be ye nsa na o be ye opa ma no wiase sika nyina o be ginam obi nso ho a ya opa ma 20 million se wonye mfanton bibi o be jai tu a ya ahokire tina ye tufu de a na se obi ye sabi ni freni ne wotia no ya alefo ne wotia akwada na ne nam no o ne kuta nkwa wate bibi di kinkren ye ona de woko eti makra no honto no so ama no honto ne se kom de na sika no oyi bi to adwane dia ya nya kro no yaw oyi bi to adwane titi na ana times kro no bi wa bibi ba ne ka yaw na de na eyesa ma kom de na mi yi bi to adwane yaw endo kro no nipa bua obem na so amfa to adwane ani na so eso no so o manifrani bi no so be paki bi nsa na sika bi obi a purpose nto ofesika eno ye kro no ana dabi ade na ye kro no mu nyina mu gisika na mu de manifrani no se di o di bi show botomu a no manifrani ni bi ye wodi ye minti yaw me bi okwa su kom de me nya sika yi bi ma minto sika ni na kwadi ni frani o man bia eno se me kan se ye den ya na ye ne papa nwa bi na te yaw jai edura no passe ni ye ko school ni ye ko gina wa ni ye kra na yaw say ye den ke betra hin no mbi oska chese no wife na ka chese na won so akura ya bekra da se ti obeko school no late yaw se wan hwe ye ni wanya ni papa osika da obefa because when say ade echi obe mafia no e wo sa kwan no so eti ye tufu aka che ni pa bia se eni ni pa ntre ye eni ni pa ntra se tra papa ewom so obi wo ho akura obewia no de ko shiro ma fada botom kwa na obewia nenso dodo na no ye ne nkura ne nkyere yie enkyere setra papa na nkura ne ntimi nka
ya wo kwa broche mu na de police ni sifi akra na odika busa na asem ba ye ne ha ya akra ka no ye ntie ye no anse papa ne ba na ma me ne be ka se wa wiame ubo sade ba ko fa no e de nse bebre ye no ma bebre na no me ko dwom ma sika ne ye wo fa bi nate asem we on yaw ye ne wo fa bi nate ana din se be pie din se be pie pie ye ne wo fa bi nate na okoto kin soup se wo bada no ja no wo no so efio ni enim de wa ya ofa no sitie o nipa bi ade ne wa na obeka se 3 ana me nim nwane ye se ye mfa kin soup ye twa so nsi ade che obon de obeka ena ya ye fasi ye ade che ye efia pa de ana so fa na de enra kin soup ba min twa so kra ya agronfo bro agronfo min twa so kra enra sa me kwada na mref magane e so biafa ba o min twa so afie jina o sa na ma premium so agronfo bre ma me asabi wo dwale o yi na boss o ya sa o se 1 million se 2 million e wa boss o ni agronfo be fa ye di gu no so kikikikikiki agronfo ne ko se won ko te baby na ma me bobre ye misika ye ade ma me sika se na dem misika yina nra kra na chese me be yo we di sika sande me de kodan ho sika be 100 million awradi se ko front was ma me he me pe de oye eni me nko baby a ewe mu ye am se 2 million me nsane wo po eni afi ya ma me gina ko ti du me bi ho na asem sise ya yaw ya na obehwe no de eni wo kra na de aka ho to wakudi si no so ti me di si no se wo bi one uni wo akwada atia ma akora ne ho nto no so ni akwada atia ma no nto no enti se zika bi ho ne se akora ne kom de no no yi bi to adwan de ya onye kro no wan kan cho de ba ko bi so nye kro no e bi so anfa sa zika ni bi anto adwan ani a e no ko fie fufuro man kan so asem fufuro enti asante ye wo kasa bi ho na fie ho a wo ko ye ko bo kro no na ye dai na wo be fa we de na ka fa me de na enso ko fa de enso akwaya asem eti dem pesa me kan say so ni frani nam na ni frani no sabi mpre de ma cheche ma kodui so oya osa na ya wo so sa ska no pompi bia na so akwam de na de to adwan dia o kira obenya hoden asa de na ba so ma afia me a wo kira obaju de wo beba eti nya bone dabi ono ekipu message anya bone sikani nya na abedi wo no kakra me nya me de koto adwan de anya bone because me bi say on fa ma me eti nya bone ya okay eti ni pantra ye wa wo hwe me wutie me ni pantra ye na ma ko man kra no kire o mododo okay omra samwa ne kan yo omno ne kan wo say ma modi ni biem me omra sama me na me ka sa asem wo de do so mpe no pa fa me kokot okay we indoors for the stamp was ade se su di pepiti mu aden do yawo o ma fia o sa oni di antu so ni di ma kwa ni bibi ni manishika to no ho o wiaw bibi to kro ode ne kra be to ama okay ya ma wie okay to amuna samwa se ni friend ni ne poma no de na nim fry no se odisika ni mihye ni botom na ono so de kobo na ira konma na se ekom de no onwi aye nyagopo kwa ni se adwuma no na eyi ni nyina ni friend ni bedwon so a ono a obegya ne nan a ono a obedidi a ono a usunti kura na ne mpabo ate a got oso be bogota okay 21st kin ke yesiatika expert for ya for yesiatika ne 21st kin no muguto na ebetumi atu siatika yade no ase ede amaye 21st kin ka bibidro so na odi tu yade yase orofo ya for yade nko yade bibre biada 21st kin waye jira di krado se obebo e pa orofo laboratory scan ni fidi ahudo pi massage no so ye adwuma 21st kin de siatika expert orofo 15 branches o esan se wo dwere Ghana fo ho na wo peso tu on yade ase ede ma wo na wo ho to won timi ko onwuma so no orofo bibidro so eno di tu yade ase kumase adabraka twa overseas ye wone Sompa TV Sompa FM na wa brusa kromu wo bo ase kanse contest call Johnson nkran wo be hu won e wo ho
Sunyane Kwanza Techima 21st can go say, Mebua Mupama, Moya did him to Tuasem, Yafra Wamu Homa Wisho, 0540311311, 0540311311, 21st can they can make up for Namdiamount, Yafra Yadia Emfa Enkoda Womo, na Omo MY, Naya Yadiano, I see into Talisa Ghana, Enkane, na Yafra Womo, Vodafone. Wamasem wa muka nyina se wom de achepa emu odin pa de man Ghana de hye wodunkwa asempra so yo so oboase ni wadubia ase ene Central Ashanti Gold ene ne importem ho nyina da se network no esan se adwuma bi omuye oho no ntino wo mo homa no ebi mu ho atechema omo esiesie ene ti wo besre se wona womu akosa wo hawo ne amane ewe mu a wo po ndofo afre wo mu no odofo sabiri no omu ye ensiesie pa wo kumaso oboase Kenya ase akwantepo no so eno nti no obia enka na koma ento na yam enkopem so omu ba ya wi no omu de achope mu odin pa de masafo ya mebobo sabia no edin no Talisa Ghana ene de achopa no nti network no enhyeda nko ya omuguso ye ensiesie pa no Vigi Studios se men kan kira wo se aponto ne abadin to ne ayo ne na wotwe dadie ni nyina no hwe wo mu wo camera anu odere anu ohye pa na so wo record bi de ma pa na wotwitwa mfonyini no a efe papa ente se na anu aja kwapia yi na se camera man bi oba ho gina bode ho nipa ma bode na aba da bi no Vigi Studios nya sa na wo ye no odofo na no hema wuye no Vigi Studios obo adwuma o obo adwuma papa sanse omo fidie no so di twa photo a ani krogen wunie na minie fe point bia eni orofo ye kodo Vigi Studios wate enkai duma ye photo anaze video ombabo apa sana Ghanaian film omo eshutuo no ana omo twa Ghanaian film no ni nyina da mu kodo Vigi Studios obabo amusa ekware so mala mabase enkramantam first kokro street ni so pe ho na behu no Vigi Studios wo orofo ye mfre wo mo ahoma wo isu ai 0574715778 0574715778 no Vigi Studios ono na efre wo no orofo women of faith was the Lord is our victorious banner. Human of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Now, human of faith and Pamba will more bono mu dimpaye no payeno and yasam keto akra. Now was it 21 days you now was also frewra the enemy papi, but never jo ma enquay. Eya no pat no num and TikTok no or bompaye ewo so orofo and yasam keto akra. Now was in country was now 21st February no. Empire Bokasi Bekoso Cultural Center, Enya Asem Ketwa, Nyami Beye Nyame, Nanema, Enso Ayenema, and Utima me papa, Obi Biada Wonya Yefunu Enfa Entoba, Onya Yefunu Fangoba, Nwo Tribano, or for Emraso, say one human of faith for Bekamanchimu, Namo Bompaye, then Yankopon Ebi Kwano, was over a communion wine. Ena the eba eno ye de be yakwankyere unu bia nam so ama krupo twedi apon nam na dom so empire no ko na wie ye no na awurade aye ne ho ensankyere ne human of faith was say the Lord is our victorious banner. Order for Apostle Dr. Amegashi Semenka Sembikiro na nwumire sana Apostle Dr. Amegashi Semenka nkyere san say ono ena ye pani kwankyere fo woda Amegashi Herbal and Spiritual Center nano na asem na say ye kan yade a yesa yade habanduro abibiduro esa yade pa ade a uyi Amegashi firi ho enye ye da biada Amegashi se men kan kire wo say yade bibre biada obetu ase na wode ama pa eno ntiri ma yire mfi say na so ye biada wani bebo so Ghana fa na ngira na obekọ na Apostle Dr. Amegashi wakom wakuma se Makro Old Police Station in Chen ehope wone police station no na ebo ho pe worofo yakona Apostle Dr. Amegashi okono kotu ya yade ase sanseme taka o ama me ne wansa yade nipa benya no atwetwe wo de ne sa tension so a na ye yade ya worofo Apostle Dr. Amegashi o twe wate yakwai na yekotu ya yade ase the nation sanka ya radin shira da odi bi ban so odi bi aba so bi di ni freni namna office can be a brawa monamania or we are a mass omuna samuasin your bonnet ekrono and they are bonnet so
omo no se kwam de o na ofa bia sanse ni frɛ ni nye na adwen so obedidi aduane a wo maame ahye da no ankasa kora no se oma wo kwan ana oba na bi na o chensim na wa do pe kotibia ye bo ka cho se de na wusua koro no bosa obi na tema eti sika ni frɛ ni ne poma no ye nipa no na ni da ho no ede ne kɔ no ebi hye ne botomu a wawia otia ye koro no kwakudie ntia wawia no so amfa ma okay panyisi mko ho nyamia na manko yetia zesia na ase kom de wa ye aduma bosomi aso yentua kanti kom de to afa aduma kamra kwa tu fi so be ka cho sampa wa ye maduma ndi no umma okoro no be ka so wawia yes enti ye koro no but ye betima ka se ebinom disom wo mo yesa ti mafutu ni se woni ni frɛ ni ko nante a charge no no wo ko aduma woni ni frɛ ni aduma no mo ye no wo ko aduma kwa mo na mo stress nya aduma kwa kuna nge mo bro nko ari ase no na nko akọ nya 5 million because what na se dididi esa no asa ba aduma ya de sre de angasa na ye no ayo nya 500 no kra ade achi no wadi mu 20 cedis pe nanso obesa asori aduare abegina aduma no mo ye no ndi kom na do de anka akonya kakra o de bedidi esa na wasa akọ kakra se di banko anko mo so ho ha mo motima ye aduma ntu mra biem no obi asa akure Sompa president de wodina ho ndi se asusu no oto de ayede okọ aduma so pe bi di abosese ya pe bi ahan dan onya na ka minim so mo kọ aduma aduma I see. Nyemo buruhun ade bi okọ aduma obi anabara bo akoduru no anko aduma woni di aduma ne so obekọ akase mesre odom mebi na mso mintim fa emobra mosisi bi masa obi ye sa na ne afro hwe ne ba school enti kwa ban sa na ne wo anya school tumi ka se ne de aduma nye obetumi aka ne de amfa ho na ne ohun ade aga da bi o I see no ma ye so ti ase ba ya ni frafo omo mpomafo ni ewia omo pa because oje the man said ye okodura won na kan kire say we ye 50 cedis we ye 100 cedis no okum ba bi odi bi ehye and frafo no omo de sa na checkiska ohun se mboto we de me de 50 na ko mu me de 1 cedi na ko 100 no wo yi ama wonim type bi a wo yi di okay wonim ha wasi apake no na ye nipa na be kire say we ye sei ansa no de akọ ti say ni pantamo wo kire no 5 cedi no ka kire say 2 billion na wo be ende ya ko ato ko agoto ade akokunze onsesa uma 2 million na nso ye nipa na kire say nyesa ono na fa ubuse wasi we 50 cedis na zo ke memo 50 ntije say 200 na ade amana no eno aka de 50 ni 200 ndu ko to ade asa obepere onsesa na nso wo de ko edu omu bebre bu omo ena ni frafo no bebre so ye criminal papa ya waware wo yere wo fie o ena ofu obi de hye de ne ko mo bape de wo ye gu ne yire nim se be ya umu no wo je hye wona wo di ja hye ne tokora wo manyi o si ye duru fie no be moska ana ne yira ko kai na ne yira ko kan wo hunu ne etie pote ansa no mo be no no mo ko ne so mo hunu ne etie wi a o ma wana ye ne ya accountant ofie yes accountant ye aduma ni wie na wo tie ama no wanya 500 cedis o ma wo be 1 million e ha no e de aduma nkwa no ye ne kora e kwa e de ya be ma na 100 me de we de enti be bire ko transfer o nkura ni bi na wo so kura we se tena no kura we se tena no kura we se wo bona timodi no we de aduma ye to omususu omani da ho na yo agya to se omni ni frafo me aduma bebere zu omani do sa o ya akola wo se wo ta ahye ne nso particular akora no otimi kura nipa ngodo be trensa umwa na ketua bia ko we akatua ne ye chen wo de no obeda na ho akowie ne ho wow dia okono okoduru nipa no ohun sa akatua ne ya mpa waka ho wo ne onya ne odo beko ena obuom so na ho ye ohi otimi twi utra gata ma ahwe ase ma na anim wotere no akogya ofie no wawie oni wawie kola no bro obi num sitirim ba obi jim ga yet na ha me dun so aba ohun ne biem ko na be fa so abeko fie o ade abedi no mafia no ukona chekiska na ukune pe on kan next door no aba be fa oduduru kwan na ja oto ade aba no waja ho ene kwan wa be fa so asese no onya kwan twa kwan ma Sompa FM no go fro yede no wa be fa enti aye bibi e wo omu business ni mo ye enti ni ye be kan se unya de ne konante because yaw so obi beje school ni bibia almost e mo ma na ya na de o manante no na bebre so ye nua no mo ma akora bia na so odin ontie ni maame asem bi no akofa no wo fa bia onso ye stop onsa na ni afura no de na ade na omie na to omo nkomo ase tu goda ni frɛ ni mfra e bo atwede wo kwan ho abedwe no wo nte ase obi butumi fuja ne yonko ko ogbuji na ba bia na bojo na no asa ba fa na to aso
obi timi ne die twa so saa oba no gyina kwan na gya no ahoho no na gya so aka kwan no hu ba bia wo fa ohun na no ngofo ka ho na ade ne ba fa ne ko ugya ne ase na ne bo adwo ne no asa be so ne sa no mo se ne to aso enti omo nkomo na ye bibia ho but ye ka kira akora bi oni ne frani nam se wo fa kwati kwan so bi gi ne sika koro no no me be di wachi yes wo ye de so ho ntansa be ba mframa ne be fa ho ti ne ese so omusua ne se wo ne kwa charge no enam no kwa ye nya se ya uchem tire me de wan go dim go bo na 8 million dim mon se go onim nya mbe ko amobenya didi ebenya bi ya na ye ba ye chem tire fa 2 me fa 1 ona wo mobo na age wade enam so na mdo ko kire be bi esika wo dim ba cho me de 1 wo de 2 na mote ase mo agree na moko ene mo ammo aduma ye na munya 10 cedi mo se mu chem tire wo de 3 cedi 50 pesos wade na akọ be bi asisie ni ba bi a nesa da bia ya wo mbeko e de ntoko asa aba fi a emmoa ebi bebu bi the friend is obu ya ba o wo wese na nka betuma chim ne nsa wo kwan no agye ni nyina akwa wo hu ba bia otu bi ka fa na be du fie ne kedi ne yiri wo wie ne wo kan yo petro sa ngofo ne binuma no ya no ya ifrafo wo duru fie no woro no share design na konya so no ogye dam wie ne wo bo na ni pressa na na yiri ne ye na start sa na fu mo be gan kire wo no obi kura timi buza na da ono wani yo ya obuza no de ne coins ada ono wani yo ya antu ni misika sires da na wa ngo sire na nya ade woza ahwe kra wa kan ngo sesem na ti owi sika na akodi ba bia wi de ba sire nu anom yare na ebinu mo nso mo nsa edem go sire sika no se de wo mo ba nipa hu mo bo no ne ono nso ma wo mo buro hunu so wo so no hunu ne mo bo se nyo ono a wo ye nothing se obekọ kwan no pa no nya asemwa ndi obi otimi dudu tom goduru wo no ni obedi ama ne mo ayedu no no wanante no me pacho na de ho ani di ama na afi motimi akon akomanim wan sua ne saa ube change nkura saa it was all the traffic no mbega particular man we there da bia wo change nipa asisie ni apobo ndi no onya akura ne ne nante obi so di akura ba ko ne na nante saa goskar goje ode ma akura ne heni botom udre nya ase na akura na kan ozi chim fa ne fa man di akura ne nama so wo twa ntro na ene dene because oye ne yie ndi eno na wo so omusua na afọ mu nyina tima na go business ne mu odene omu no nkura no mo wani ne nim se ka we ya pake papa me hwe na nim oye ko ho a ontiaye za nkura na wo sa technical you know ndi okura bi otu du be gina ba bia unya hwe ne mo pon aba ba okura bi otimi target cases no odu be ko bi besu wanya 20 na 10 so obi okura onko coins ho o particular case ofri se ugo gina onam kama asem a mbeduma nyeska amount to say sa anko ane ne target du be pon na nam 7 million this our customer no ye hwem ye nlusu no because adwuma no wa ya che wo wani onim se de wo sere efa na fo timi akodi akona ni bia ye be sero mzo mo hwe no nya ne sa because so mbuafo wi ase buafo ho na du bobre nipa wo so mu no to me bia mbedwo nso na de wo kogina wo one day ko ya mo yu be ma bo ho ban so bi hu sa akra nso be ye wa bora ni freni o doso we tuma mo yu be ma no de wani a kire be ma ya wo no mo sere no ye okay wo twina ni no gina ho o panisho obetuma ma toilet do ba na do akogina ba bi e ba be didi watem wo se woro ho ha na ye ha ye sim wo ja ho bu wase e pa wusum ze ha ye nyaye nan ha research and nipa no ne na mo ese dinini krokro no na so atimi na nante ache na nso ya ye nipa boni timi didi nipa tirima na o de ko na ni frem do de ko wi a sabe wa wo hwe na ma na didi e kura no obaso o de boni ne ye o ba ne sa ya emmoa na akofo ye ne nsem bebre dia banti eti kwakudi sie no na che se wo de prefer ni frɛ ni sika no ko no de obi amfa de ma na ofa se na ni efra na ade ne na mu so ya pacho na ade na mu once amfa ma afa wa wia okay ya tia de sia ko bi charger o go fa bro mfa mo pai no wa mfi wo be hu se wo wa ye kromfo ofa antunya fa sa wa wia okay ene ti odofo wo mna samwa se ekwa bi so no se wo fa onye mfomso sanse odi koto aduane adi efrani bi o ane na mo makom de nsuo kura no si obemu anu bi nso akoya asem the nation sankese se da bi se information bi anko se panipoku mi kwansi bi akoto nsuo na ayi wa se obesesa ahihye obotomu a eno so eye koro no asem o 05519310551931 05489319 be konso homane so na asa na ye kon homane so no ye kotwitwa bi ye mobobi eye klobie eno ni bia Ghana fo age atumorofo klobie no emuda moton se ko edni
wono mo a utim pa wo hangover bia so entumi nchew na de wo mu nie oba pefo ntumi ennom bi sa na akoda ni fie du nwotwe a club ye no ntumi ennom bi aponto nya badi nto ne ye no nyina eye club ye eno nti bia eno a ene club na ne yetu so na obi atwitwa bi na obi abubo bi kama pa ye ko homa ne so ne ne afrefo de ahwefo so enkodwetwe nkomo hele Kwakwe ye Kata wata credit ama nyume ya bro wa credit wata dem ya tabagare yakwa anim omono number 1 uwe number 1 cha Papa ye sakwa no yizi kano de wa fa ko titu na le toko kwa ya titu area wa mokro no teto yo ha de na se ugbo oyi ede komo yo maya wa no mane boy uya we wofo na se uko befo na ko me do no unke woni tu no pan e ba ko o de ko tuwa baba umokro no papa uya mo se bi o mi ma o wi na de no ko ji to be labo okay ya aka den down am che mu ni ya ba ki bin ni ka okay ko just space say omokro no hello good evening majo so baby afrefre odi friend me hunu me ka se free contacts o free contacts yeti o Sompa FM bacho ofa bisa na krono ofa bisa krono no okay na ye kon akoye nim hele ye Ari tipani ya kafula. imate wonka Wo fa enya krono. Ofa enya krono. Ebi ka go di timo di pala di du na papa babo. Wa tina kwa ya enta kermoto spirit akwaro moto tu. Ana ni du kana ko pata ya kwaro ja papa no ko on kwaro to bi ko ti. Ebi e na wo ja kwaro wo ti akwara no. Ebi ka ito ni ya try. Yo fa mo krono. No okay, Asem kese papa pa nwumre yi. Hello. Oh, wahiri 0345404528 0345404528 na ye ko e de akoye nim. Hello. Baby afrefre odi pani yeti o. Yo, mpacho, ye frame kare ni fefi abofo. Asema mo send nya no kwe ni ame na me na wo beko mpani ti ate no ani fi ato no. Ni ana na mi kuta ano. Oja, wo nyan. Ni na mi gi nya na chi. Me yere nyi me be kakakra ma na wo. E ma me sira me so ma mi tani ni ba ko so me na na ise da. E ma me so ready afo me tie e chi dan bi be ton ye. Papa kuma so na wo fi so no so ye ibu ni ba no bo me na ma ne en fight e ye nto papa wo fie ho e ma me de bi so kure jam wa no he ko se mo ano na me so mo na me so me hwe yale fo ri ni ntini nko dopa mi ntini nko ye he ade nti na me yere yare no be wo na ni tabo ni bi akoton na mo fa ma me nti no ba so he pro no ana Wa se mi de nye kro no ko mo an wa na ahwe o so mo maduane die ya asemu papa we asem no dia no dey on because ba ko na ye ne ya ontumi nante ena ne nana no so ani afura ena ono no na hwe nwan no enti ono koton bia de ko hwe na yire wona woye mu no obaye na ni friend ne otimi nante na bo ni friend na mane yese Yee, obra kwantru. Asem. Hello. Una wini nkadaki. Ye. You can't walk around. No, me na no bi sam se na me. Ni ma me pese no ko to na ho ade no so be wo so be woni fani. How? Esema. You dey no fa mu nsia no bi so mlaso. Okay. Wato abuana na ma. Say wo chante so onwubo. Yasemu. Yasem doso. Papa.
0548931931 0548931931 0551931931 na yeko enko yanim asem we die sondodo hello baby afrefre udi be mena e ka se sa santi mampo yenti o ba chewo ne sebi obi me ne fra bat me ne ba nam na me ne enam no so ta fa kwa bi se akwala no de ba no so ti na ti gimi ma ko je ko kamano ana ma sha asiye to foundation so the channel na me ne nam da so first candidia e be do na ba ti ayi project no de ahano so the ba no ti me ne na me si ne nya na boro so it is she that clear the amano da ma je protomaza asiye to foundation ma to craft okay so it is that no phobia send the ya kwa to ananchi na chesa pani oba nim pompa me ba pa me nim pompa eti esanse opese ne dachi ba bi odi ni tiba 20 no ono na ma omie sika ni bi what you kwa what me wi abi okay when you said yenye osuma na wonko nani oba chikano kwa ya ko na de ma penta kwa ni futo na me ka ko ni de na no it's a bit in the channel. To where we ye. She came with me na ye too. But the amount that should be war the little too that too. Get me in a bro. Wow. Oh. You are crazy Yemen. Na obafia ho na kai sika no no na kai. But I need me na hu kai. No, we are going. There be a fast is one. But the chef will be said that you could. The chance is here, and it's 20, and another card was and it's just a bill. Quite so, it could have been so. By a bar, make me yarn. It walk as fast as you know. It's what the care a flat. Tell me when the doctor and the name are home. Yes, they are 10, not the amount, so I got to say, and your fast. Panina ekwabane sa eda na use we 5 city we 10 city banana kire ana hu we ba cho me to begin ki sika de me pa eda na hu sika no se we 20 city we 10 city we ba cho senya yango for the so wo ma dibri so mo fa ne number no Penny Only 100 cities are just here. Esi day. What was on the fossil? And I said, "Dear, no, it means you wish now, Bano won't Eti Panier, now Osei Frost say. Papa didn't go so free for us and Timber with you. In the friendly, na me next question be say na one frɛ ye man no and so odikwe kwa say the point ba ko de on kyerɛ was one e kwa fa so hu say we 10 cd we 20 cd we ya say na me catch us akura bi wadi ne ko kyerɛ ma father bottom kura obewi ano kwasem ɛno wo wo say ne ba no bia no papa nkwanhia ne wachia because so papa yesi ama there but na say we di ma bi ɛno de enye do be mafia de o mafia na wo so osman kro onko o so onko ɛne enye akwa no nsesa papa na je number no
and then be kuma kwa da papa kwa je proto ya bibia ma for da cha na wo say wi an so won sanko eno de so sa obra control pani o ye pede o ma fe ankola no and akora ni wi awa no ama akora na ye de e bibia to bibia di o ye de bani good na so so Asem hello maybe afrefro udin oh pani so afidie no ni eni komo okay ye ni komo yo nika pasiti papa oya o kata ye no ni mo fa no mo sai Osei papa no papa o kata ye ya ko ni mo fa no mo sai onyankupo no free eso ba ye no man so meka na papa asem enchire nipa nanso wa man ho pai okay eni tinu ka how no me man na how no edi no eni ti ese simu bia no o pasa asoso a o finya nkopo kane an sa ko ti na fa asi so an sa na ne bia onyankupo hye ma o se bia na uya aso bia ti ba Padina one wine okay hello Benya baby afro udin kwajo supesi ya ko ho baba kwajo yanko yede na so edi ka bi kwajo yemo bi chance hello good evening majo so eburu katachie na mo yede nyame wotumi kese pa ya samane unya ba kuna mame lumba asamo kan na dia na kwe ba ni go bom din o so je ne so me kasatria wa da makase ne mo wa ha ti me fa me dan fo ba ko bi me hunu mi frefo no dia o mo sika o ma min ba ku pa on ni yire na mi ponjuma me ba mi yo ma do ye me se ni atri mi ko hu se ni o sika pra po mi kura po me ba ho me yire da so Esreka nso no se bibia wo no ikura pa me mi na doye no me ni sa sika no nso anu die amfa ho na ne frefo no wonu de wonya ne frani wonu what do you call it bubu ni okay sana ke no wise nso sa ko mun ti sa so bu ma susu ntie o mo nso se no wo sika no so ko ya because do nyame die yesro nyame die na sume akaka ko ye no mitimi na wana miti no wana msedo nyame na kati ya nye adoe kanya nyame tibia nka please umu ma no waji woni na pano sunko timi sipese India ni friend ba ko bi anye sikapa na omudi ni kokko so ti sa samuno bia na mbi tutu omo nyam bobo sa omunu so ya Gwagu Osei sanyanya me na beka wakoma sa bodi kwa se o choma de firi se omunya mobo anza na ai kwajo specific se obi kwa enamafuom na yaw enoma nkoyi na se bodi okutwa na okoton wa yebone ne mo okutwa na onno aduane mankola ne dia se kokoto kwa na ya na judge ne consider nipa inti sa no ma na ye konde ya de sua pa okay uni nipa na mama ne di em say last kwa na okay eruti no ya yanwini nipa ho last call okay hello ti yanwini nipa ho most especially ni frafo no say money wo mani da ho no ekọ adwuma mo hwe say mo hye o mafunum no mo mamen say sa yo bamu a menya sure say obewi aho na mu nyina mo adidi agumafuru na mo asere aha ne de Sompa Asem Mpe Nipa de besie ote wa mo na samo aka ne nation sanka ote ne nka sa na
Kwantabisa Isaac ene wabɔ adwuma enya asɛm ketwa kra Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakra mo yekonya me yadromo a wɔkyena yɛbɛyɛ adwuma ɛno ti asɛm bia da hawo na kyerɛw so no ɛyɛ Sompa Asem Mpe Nipa na ansa na aboatatia betwa so no ɔdɔfo ya na wona maba so koto se krama ba usipata so anyo na fo ye adwuma kuo bia da woroma na Sompa Asem Mpe Nipa dwoada kosi ni fie da so ɔbɔ yɛchidom ama yɛtumi enya bi edesemo yakramo yeko computer so adwede ande saba ewo mo bodi ni ma nke kwala mo ba o ko se ene me dia semesio kanani pa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters wa fe nyame de bia aso nyankopon wa fe nyame de bia aso nyankopon emfi ni ma praise the Lord. Benem say what them so say hallelujah. They mausida for cry. Aya makwa odifo sidani ebrebia ne odifo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti sida bedemunie erade nyakopon soma me sememra sani difo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare awade seye adwuma seye edoso neni kwentimi eni nemre so aba dienti a nyame ma asoafa nyame de bia aso nyankopon emfi ne ma dienti ye nyankopon no ontime nyine ma biomu anase nipa bone ena ama nyankopon emfi ne ma anenti no nyankopon asoma ne difo se memfa sa hitasem nyina emrem enti se nyame ma nyanku ahitasem nyina wia wa hyeme se ne difo se memfa ayaresa eni ogye emrew be bibiara o hyeme anase utie mi efibiara wo so obedi wadanse enti tie mi anase hyeme life ewo Sompa TV anase Sompa FM edwada ekosi lifiada enwume no nkono kosi enwume no ntu biara na mene wo ebebo mpae oni onyankopon difo si dankasa ewo number we so 0557 000 967